Ano sa Bisaya ang powder? Powder. Five, Sachet. 1. Ano ang Bisaya ng debate? Isa? Debate. 18 years old. Debate. Dibati. Very good, Nitch. Ha? Debate. Dibati kay. English to Bisaya translation. Random words. Unahan challenge. Ano sa Bisaya ang dream? Dago! Oh, tulo. Ano sa Bisaya ang sure? Sure. Basen. 5, Mura. Final ay. 4, Sino 3, dito? Sure. Basin. 2, Sure. Too. 1. Pipi. Tinuod. Comment down below. Bukas. Comment your answer. Oo. Ano sa Bisaya ang grateful? Truthful. 5, Matalinuhan. 3. Papasalamaton. Very good, Nitch. Paita ano yung go to match. Mata, uy. Di ba? Na hinuon. Ano sa Bisaya ang step? Hagdan. 5, Kita maka. Agaw. 4, Dagan. 3, Tunog. 2, Tunog. Yung tunog o. 1. Ang answer is lakang. Lakang lang. Uy, pwede na tunog mo. Step on. Okay, chance, Bill. Next. Ano sa Bisaya ang loneliness? 5, 4, Sagil. 3, Inusara. Inusara. 2, O ginasara. 1. Yagway uyab o. Ang answer is Comment down below. Comment your answer. next. Ano sa Bisaya ang Saban. shake? Uyab! Because. It's so yummy. Next. Ano sa Bisaya ang lazy? Tapulan! Inyel. Ano sa Ingles? Ay, ano sa Bisaya ang champion? Daog! 5, 4, Dadaog-daog o. 3, Nakadaog ko. 2, Dadaog Winners sa mata. 1. Pipi. Comment down below. Answer is champion. Kulain! May lupod na champion. Next. Ano sa Bisaya ang peace? 5, 4, Sa kanina. 3, Ba, gaway. 2, 1. Peace, no war. Answer is Comment your answer. Ay! ano sa Ingles? Ano sa Bisaya ang powder? Powder. 5, Sachet. 1. Answer is Pulbos. pulbos. Ayoko. Next. Ano ang Bisaya ng private? 5, Private part. Ano ba say? 4, Sa private nga lugar. 2, Oh! Di pwede masunod tao! Kano mo? 1. Prefect. Comment down below. Comment your answer. Kuloy. Tagalog, no? Ano sa Bisaya ang smoke? Sige na! Very good. Yan ay taon Bisaya. You see, guys? Ano sa Bisaya ang stair? Hagdan! Wrong. Di ba? Stair. Tanaw! Ano ba? Tutok! Tutok! Oh, very good. Inyel. Next. Ano sa Bisaya ang blurry? Blurry. Blurry. Hanap! May maklaro. Very good. Ano sa Bisaya ang healthy? Handog! Very Handog!
Next. Ano? Sa Bisaya ang power. Magic. Wrong. 5, 4, Kayamanan. okay. 3, Comment down 2, below. 1. Answer is, Comment your answer. ano? Sa Bisaya ang advice. 5, Comment down below. 4. Sige, mag-advice. Tambagi. Tambag. Very good. Next. Tambagi ko Nitch. Tambag, dahil tambag. Hashtag tambagi ko Nitch. Comment mo sa gusto mo patambag. Just comment hashtag tambagi ko Nitch. Gawin mo dugay. Hashtag tambarusi ko gil. Ano? Ang Bisaya ng Saman. Christian. Tito. Naponya ko. Isoy. Ugunya ko. Wrong. 5, Katoliko. 4, Kristyanismo. 2, Katoliko. 1. Kristyanismo. Cristiano. Dilyo. Next. Ano? Ang Bisaya ng debate. Isa? Debate. 18 years old. Debate. Dibati. Very good, Nitch. Ha? Debate. Oh, dibati kay. 13 years old daw, dibit. Ano? Ulit na kakaumbo. Ano? Sa Bisaya ang divide. Ha? Division. Wrong. Divided by. Divided by. Isa? Kuhan, kanang bahin. Divide. Bahin nun. Very good, Ipin. Oh, ito ni Mouse, pala sila. So that's it for today's video. Shout out time. Shout out hello kay Max. Shout out. Shout out hello kay Rhea Paul. Shout Shout out. out Binibini Azaro. Shout Shout out Jamila Ann Centoria Samares. Shout out. Ivy Hitotwa. Shout out. Kate DM. Shout out Then, DM. Caitlin Ann Parents Umali. shout out. Riza Cagas. Shout out. Akisha Buenaflor. Shout out. Alia May Fajarillo. Shout out. Cyril Tenerero. Shout out. Depni Bumaktaw. Shout out. So that's it for today's video. I'm Donald Mega. Bless everyone and bye. Thank you.